Abatakana bagira ngo bagarukayo akija hitaka ery'Enkumi 2023 ijana bakumi okubinga abantu abo aho bamwe bafiirira amagara gaabo abandi bakateerwa kubi nangwa n'okwatika emitwe obwe atiine bushobozi bw'okumwikiriza okwija hitaka eryo. Barenga ekiragiro kya court kugira ngo omuntu atateganiso. So up to now aho abantu bagendera emyaka y'abeshatu abantu bainaho kuhinga enjara yo kubaita bari mu makanisa ibabe bari abantu bababingireyo hagati yo mwame bagarukayo wayizeraha 2023 omukwezi kwa kabiri biro mwenda nubo yatahiza aho busera. Abatakaba bwanyuma yo kugumana babonabona barakurundaho kutura habuzire nangwa batiine n'obuhwezi bwona okuruga omu bebembezi bagizeho orukiiko rw'ebembiro by'okwerinda omu Sembabule barikugira ngu gavumenti basharire mu kimwe baronde eki barakore. Abantu aba bakayimuka aba kureba aba baza mu maisho ga president yabahumuriza yajya tebero bike mu ndeke hebero bike eshonga zanyinyije kuzikora mbeno nyomwazi yaho mbe ntakamanyire ntakumanyito twaye twemere bizubito twayemera uko bari nashanga abantu batahiremu batakine buhwezi bwona. Omukugamba ko muhwezo RDC wa Sembabule Jennifer Kandobira jwekire minister w'amataka Sam Mayanja nagira ngo imishango yitakeri erjireho yako mukote nkuru kandi yahamheru omukushara imishango ekijemeseize minister yayete sorchikoru okwenda kugaruka mu Busya okumanya obutandikiro bw'abantu ababandizo mu itakeri. Ebiwandiiko ebikwatagana ku ttaka lino kubanga minister abadde tabirina. Nengo olukiiko luno lwayitiddwa minisita yennyini Honorable Sam Mayanja wabula nandagira mbeere chairperson walwo okukuŋŋaanya ebintu ebifa ku ttaka lino. Ogunagira ngu entare zitwire hagati y'abataka hamwe n'abagarukayo z'okurwana hamwe n'obwisi babirekere kimwe mpaka gavumenti ehereze kubacweramu ekyokukora. Oyinza okugenderera okutema oli saidi y'abagalukayo ate saidi y'abagalukayo netwala obulamu bwo obeera tolina kyofuna. Fekye ne tusaba emirembe mu kaseera kano kubanga temukyalina gye muddukira ettaka lyatuuka mu kkooti ey'enkomeredde. Wanyuma abahendire bahumurizibwa abantu ngu buri omwe aguma hari okusyebera omushanju aho minisita arikuza kwija okucweramu abantu. Okwikiriza ngo mbe mukiryaha omumbiro mushanju bagarikeyo baze kweza minister report ayijagire kiyatwera mu abantu. Bashabira kugira obusinge hamwe no kwemereza okurwana kandi yabereka byo kwerinda kuba ari kwija kutaho obusinge. Nyenda kubashaba hatagaruka kugira omuntu wena warwana nondijo mumpurire hatagaruka kugira omuntu mwene warwana nondijo ntwija kugaruka ntutamanka security forces police hamwe n'amahe ntubasitamisa nibakuma obusinge ngo omurimo gwabo twakuza mu politics beije nkaba kumiva obusinge. Nesi twagala abantu ate bagenda ku ttaka ate eyitali mu question baba balina okwemulugunya bagende mu mateeka era n'amateeka gajja balamula mu mbeera. Itaka eri nirishangwa omu kicweka kya Nyabitanga omuri Ntyazo erikushara na district ya Kiruhura. Obwahati abataka aba nibarara omu makanisa gari hihi nabo bukishesha babura obutoro. Amakuru aga gashakwa Kanali Mesa abwa Tayari West omuri Sembabule.